Kapor nakaslem jong unong san Hima. Kakong Angela Rangat kanong aibut ka Megalia Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kaseng kinong dia madan. Kalapan pao ikajeng persya halor kajeng penkhalai nusip ka Shillong Municipal Board ya ki Dukan ban syong dia jing de ki padba ha parking lot Muda. Habayo banyakran bakakong Angela kalaong baka rukom trekam hapo Muda kala klumar palat badong baka ilong thamula bha karukom petrekam ka sorkar. Kala benrapru da kabaong baka sorkar kade banle da kirukam katkum kaan. Shushu kalaong baki dikhot jang kakanhon ru ki klem yarai ban mi Hakhmat ban pin klumar ha kate ka jaka. Kalaong bahalor jong kade ka jing klumar ka sorkar ka shim kabu ya ka hukum jong ka yeng bishar ban pin mi ya ki kenrum kenram. Ha kabay day bat ki jaka ki balat. Kalaong baki bampat yo ya ki lisen kidang don katu kat nengut bat ka jingtho ban penbiang siya ka yeng bishar kampat biang. Kakong Angela kalaong ka sorkar kamut ban ayanu saya kiwe ki Dukan. Ne kamut banya die habbu kata ka jingkeli. Kalaban rabda ka baong bangitip penlen ha Kapor baay ya ki Dukan Hakhmat Muda kadon ka jing bam Pisa minta ngim kwa bakinwan bam biang sa shisin banya de ki jaka jongki badai banyo benta kumta na kalyang kakanhun kalaong badali leru kanum sya kulma pala sa kape lang kundi kalong kay ka ba ithamula ha ko sa kinala ka system ai phag ta ike mga kabadi ka member PTBC bakiway ro kapayaray ka kalong manwan ha sport ban kulma kundi but nala dia mentang yo iya ka kulma kawai kalong ba pe kumpini baro ide ki bayar dia waidong bayar dia so bayar dia local products haka PTBC girang ekran ba kadi bendon ka respacing and relocation kabamut ayu kabamut haka tika inti kmaila itlawen ni ki bahe itlawen chwai ki bamde yo hoka menta kidang don ki yang lain jumpai ki badai ki nong don Dukan kidang yang lain yo sa store bangi habangi kidang object kidang bamde kan yo awak ka license menta kadang don yang bikin program mereka kidang don shi bodo ki kong ki ba ki mi halas ki bam yo ka license ka bamu menta si ki mi aro ki ka allotment to store menta pada ya kami sekali ba ong ba Kapor penginaya keren TVC ni on respacing and relocation balai balada lawen choi ki bri ki bamde ban yo kala kham kalo ya tapi ai tang ki bri ban yo nilakran bahang ni ngin wan lam ta ki mar he jal juti kitu ke but ibadi waidong ano wan rum chali ban ki waidong ti se ha ro ki ha bayar ti ki bri badi so ini so aki le kilong perishable hindi di ba pilaban ho tayo tingin na ya kran ya kata respacing and relocation kabamot hang plain black company kita ta ka makulod rodo lang ito ahang to dai ko to geo dai ko to ba imwa so kan kisu sa weno ahang to dai matabi kiya lalong ko ba siya lang sa ka wadi yang ki member PTBC kim thanks na kabalong ba isim kabu ya ka order to Kapor isim kabu ya ka order to Kapor man pendi ni ikan sa kawiru kalis kakot kalong ba peti kinai kalis entah kini kinang dep sampang ars patang tentang license kan mata kalis kampat dikena tipi mot balai yelo sekibi store kamu banyak dia ne Kapor tak jikli. Namang ini tip plan buat Kapor ba ay gini Dukan Muda ro kadon na corruption. Mentang ini kwa ba haka keteng jadi nong di badan tam. Papinya wan le corruption sa sisin, papinya dia yang ini caka joki. Dalile Indonesia. Kamu kumpul ni kena ka jingle ka SMB ban perkhalai kena ka kini ki nomor. Kamu pitwa ban ngim pun napas dah. Namang pangakuan pantai biang. Ba ya kaan mano ba wanram wanram mangi na kabayasan hindi usna nong di madan aba kalawan kaan tadi yang ya tik le ka survey ngada ka survey kare bandon kita ka claims and objections ka survey kaya ya baro ko ka shlong kinal sin bay kata kamdi ta hang ne kundai la kimi ki ka teng ko bakhat sa uspa pa hindi
katukan list lempat jumpa lempat kita thok pakai kasni hapor pengidon meeting baru special officer Hakhmat jong DC ini don ke screenshot pakidang upload ya katukan list haka tu kasni hapor pengidon haka tu office jong DC 4 baje ini kadang kita thok karkun ka system karkun ka procedure katukan khat saus baru kalau ada benda in public domain rang subuh mga mapi kita check every thing nang tu kami melihat ke claims and objections mereka kan longkong ka kili aku no kia rai nak tu ka khat saus ba penihi ko nombor new spa new ko 760 manu ba raya kata ba nak ta khat saus ba tak new spa new ko dia eligible kalau ini ka proper process di benda hearing room cukup dan makan no ayah pi di benda hok em defend dia di belong em ila baklang ada hok ban yo ka license kami kita nrai iseng takal 760 kalau mau belajar ngai kita new spa sau kau Tina kalian jubi kay kisinjam next mentah ingin habis kon kalbala war GVC ru bakila job padai sia lade kila long pakisiat ya lade hakadat namar ba mangi ki PGVC ngamba hadu mentah ya tipe katung kita don an ban mentah ini sang berpek ini dah lah ini tang ini di berat aban pembek ini beroi ko solo sakit bagi tan modern mapi nangi Hakhmat le ngakat reh PGVC kadai benar ko video recording kadai benar ko audio recording nang baru ki bagi play yang teh kirai ki bagi ship kan long back recorded namal baki aklah baki kani kelas long kumba Shillong Municipal Board ini chairperson jo kat GVC ke CEO municipal taka dia kan tim ta mendai ko bau mendai bau tu kampung chairperson jo GVC utrai kampung CEO municipal nama tempat itu kita ka meeting mangirai lang mangi ki members ki kampat ai jing pin ko no le aku ne sakawai ka ka jing le khalai no sip angam na sanya nama waktu kelami ini ko na ang dilon ki brio ibala yo pau Hakhmat makan baru sih aku ini makin start dari nombor atau ladan menu bala kami yang kira kene kata berformat sosial desa kawai lu kidong di madan ya ladi jadi maki kita sokro kumloan kumbeja kakak buat hanggu kumlo di shongro kami tang nak di trades ni liling ya ai timut mangi kata bagi badi dan tidak badi judicial andai hapden jokiro kidang don ki sub classification nam ang pi kom no ki jajan bagi say ki kimi compete between them ki support iwi waves tu na me kata so now kilaya long kilaya melian dengan chokha jani iwi wave dia suk untuk dia kersan iwi wave jing sishan tadi bayar untuk ka khapha kum no ngin le kata ka balok fe ngin berkat dari kani ko barai kata ka sigi ban perhalai no sep umne pat kalauวันรับคือจริงแน่อยากกินกินดีซ้อกินดีควายกินไปkalau kayak kaba ini kan bayi termula kaba sumsi kalau ba euro to ko ipedeng gani ka jing persa so kide iru badan na pedeng gini gitu khat ik badan apa kasang jing kide ka shim ke tiket ke pedeng ini deh namar badai hakasin ba ding koki oki shim ande habala astak shim na baro la dak shim maki kila shim itu nomor kampalong ini buat nak kata ada kila shim makna itu nomor tangin sampai kalau uno ka uno bat susu ka isu ke bakang kongsan kalong badang bol ibadai hak banyo ya ka license di banyo katakan list ke bakang ka high court itu ki bamdai banyo kidang yang lain itu kidang shim itu ki number kabamut but the whole process is vitiated. This is a fraud on the court. It is a fraud on the law, the 2014 law. iba kan dia nama kalian tu PCR dan ba tempat isim ikai dia ka punya le kan sini Kung mga orang ay mangi kung PGVC members ng habya sa hangtay bapet ni baro kini singi tapsi petition ni Asia executive ni Asia special officer kaya kita kikandung kandang kibami tingin nung short hat kaya kami laban lengin le andre la da kibre ki ko aban thambor kumni kumakale ka municipal kani kini thambor ki hak to kibre tingin ite pa ki wan lang pa ki pulat ya thambor thami kibre te
kamso. Dan dia kon jomi ka eka bagi don hakabot ni bagi ni kon. Laki documents la ka anya ni kon. Ngi babun ki bayar yang lain kide dak aju kan hunjuk pini ki don lagi we pati. Kira ya pet ki don ki big bom don hakan ro ki dei beki hawkers and street